free coaching program bala pentep da ka Deputy Commissioner East Castle District ka tarik hadu ban apply ya ka free coaching program ka dai South tarik bana jemang arja penriu ya pa khamne ya ka jing pentem ka free coaching program la pentep ha ka arpo South tarik u banai ya yong arja penriu la ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Castle District Shillong ka Sngobha pempentep ya ka jing stang jong ka free coaching program bala thau kerpang Perundar kerpang na mentakin nong shang kisamla badai nong shang bapura jong ka district. Kane kalong kum kajing yarap ya gitu ki nong shang jong ka district bala ban pentebet ya lade ban yok kata ki skills pat kajing pengkre bak hambiang bala ban le ha ka exam jong ka staff selection commission ke badang syuda pembanasan bat ke badan roi tarik bakado ban pendap hadu South regu ya ujamang arja penriu kato ladap ai notification jong kane ka staff selection commission vacancies bala pentep hak halai tarik ya yong arja penriu harengkat kane kajing pengkre nam tang staff selection commission ki vacancy jong ka staff selection commission pengkre ro nam ta ki we peri competitive exams bahkan top ya ka RRB Railway Recruitment Board serta NTPC IBPS bat yaki CAT bat yaka CAT ta kani coaching program overview bat ki scholarship details ya ka coaching program kala sna thau kerpang penundor kerpang na bentak kini ke final year graduates benkrek kerpang final year graduates bat kini ke degree holders ki seats ki don kombasis pak teli bat lapia ya kini hagi sanpau teli bat hagi ar teli ki batch badan sanpau ngot hagi si batch kadang hado sau tayau kan kajing pengkre ene ke training kan sedang nado enriu tarik jamang aja penriu man kata yau nado sengi baar hado sengi sajan kan don kaneka training kaneka coaching ka batch penengkong kandai sitang baje mastap hado khatwai sitang baje mastap ka batch pa hado khatwai sau pusan baje mastap hado si baje sau pusan baje no paisngi ta habe dai bat kane mar kane la thungu kerpang nam tang ne SSC vacancy ka bat light nam ta Meghalaya ka online application period kita ban apply ya le ban apply no kadai na do khatlai tarik u yayong arja penriu hadu sau tarik u jamang arja penriu teki bon teli ki kam bala pentep takane ka staff selection commission but kito kumba lad pentep takane ka jing pentep ladon don kam ya kito ki bakwa bangon sim mentah kane ka free coaching program ba kidai ban apply yakini ki kam bala pentep taka nika staff selection commission teketo kita ban apply ya le ban apply no teka tarik kadang pahu ado sau tarik ujamang arja penriu taka last date taka fee payment ban siu kala bodo santarik ujamang arja penriu nata correction window khatwai tarik ujamang arja penriu but ya kana ka computer based exam kila bo ban pelong kumno kat dala kila kakas how benai jeliu arja penriu Teki bala bantap kita ki final year graduates bat kini ki degree holders bala bantap ya kini ki kam bala bantap ta kini ki SSC staff selection commission. Te habe dai bane coaching kumno ban apply long ba kitok balong eligible yang kini coaching program ba di bakwa bantap kidai ban register yelade haka SSC bat yaki wai pat ki competitive exams kum ki RRB NTPC IBPS bat kat link ba ki ki official portal but one ra ya katuka of acknowledgement slip syaka office jong Deputy Commissioner East Castle District ha kataka kamra number lais pak khatsau ya katarik ban submit yakini acknowledgement receipt kadai omdai ban palan ya ka sau tarik jamang aja penriu tarik kadu kamot sau tarik jamang aja penriu ya le ban poi no yakini ki acknowledgement receipt Namar kini ki seats dalam takkan ki pre coaching program ki long tang kandidat te kini ken long kum kaching kloy kita ki bakwa ban le kloy wot te like ai kloy pendap kloy wot ya kini ki exams competitive exams but like board wot ya kini ki acknowledgement receipt sakato ka kamera hapo Deputy Commissioner Office jong ka East Castles
Kerang bin bapin sajid nak bentakan ika free coaching program. Tekin lagi jempentep katakan ika lagi jempentep nak bentakan ika free coaching program. Tekito berani qualification beran kam bad ba kito baladap apply ya le ban buat ya application jang pi. Te tangkan e ka jempentep hi khub lai sibon ya pi bahar ro.